sini. Zakia here. And she is Ustazah, Ustazah Syarati. Lambat loading ke Ustazah? Ustazah bateri 5% ke? Sorry. Ustazah Syariati here. Ustazah suahaya lah. Dah malam. Dah malam, guys. Dah beberapa kali I macam kena curse Zakia punya curse kat sini. Asal? Mic dia Mikrofon. tak boleh diam Nampak? Ketawa kat air lagi lah. Okay, So, sorry. Nampak sorry agak tidak everyone. profesional hari ni ya. Topik kita pada hari ini ialah keluarga yang tak bersyukur. Ting ting ting. Keluarga yang tak bersyukur ni actually topik dia besar tau. Okay. Skop dia besar. Skop dia besar. Macam-macam benda you boleh cover dalam segi tak bersyukur. Okay, baiklah. Okay, dia tak ada kena-mengena dengan keluarga kita. Cuma apa yang kita nampak secara... Kadang-kadang kawan-kawan cerita. Kadang-kadang listeners cerita. Kadang-kadang dalam kelas punya jemaah cerita. Jemaah Jemaah Zakia. Jemaah rombongan I. Wow. Cerita. Okay, apa cerita yang paling yang you macam... Family tak bersyukur Okay. Ada satu pertanyaan whether this one is tak bersyukur ke normal. Okay, contoh you ada anak saudara. Okay, anak saudara suka datang rumah you main apa semua. And then you pun ada toys lah untuk diorang kat rumah. So sekali-sekala anak-anak saudara ni parents tumpang. Okay, parents tumpang kat rumah makcik ke apa. You all main kat situ whole day kat situ mandi apa semua. Cukup time. Okay, aku nak datang ambil anak aku. Ambil je. Rumah berserak ke, toys bersepar ke. Dia tak suruh anak dia kemas, dia pun tak kemas, dia ambil kat pintu je and then okay bye-bye, thank you Ataupun okay, tak ada thank you pun. Okay dah bye, see you next time. Rumah macam apa, anak conteng semua. Christina, Ryan, it's time to go home. Macam gitu lah. Dah. Lepas tu dah. Yang okay, anak saudara you tu Christina dengan Ryan lah. Taklah ni umpama Rekaan. Tak maksudnya ni Christina dengan Ryan. Nama dia macam konon-konon. stylo. So the mother will talk like that. Christina, Ryan, baby, come let's go. Yes. Anak you nama Fatimah dengan Zamalia. Fatimah Ali. Kemas sekarang. Itu semua nama Ustazah. Nama nak. Ahmad Fatimah Ali Fatimah ke? tak ada. Fatimah tak ada. Jamalia ke? Kau kemas sekarang. Kau cakap tak suka makan Aku ingat si Ryan tu dah balik. Yang Ryan ni dah Kira happy dengan mak anak dia. yang jadi mangsa lah. Kena Betul. kemas ke. Orang tuan rumah yang kena kemas. Yes, Okay, what do you think of this? Okay, I tak rasa benda ni tak bersyukur. Okay. I rasa benda ni macam equal. Kalau let's say you pergi rumah si Ryan dengan Christina ni pun, you macam tu, mak si Ryan dengan Christina tak kisah. Tapi dia kalau nak you kena- tak macam tu? Kalau tak macam tu, itu dah itu Ryan dengan Christina I dah tak dijemput lagi. Hari Raya ke Christmas ke, I'm not going to invite Ryan and Christina. Tak, Ryan dan Christina, you bila dia ada kat situ, you suruhkan kemas. You dah tahu kan mak dia nak datang lagi 10 minit. Macam Ryan, Christina, Ahmad, Fatimah, Ali, kemas sekarang semua, all of you, clean up, Yes. everybody, everywhere. Macam gitu. Okay. Ajarkan. Okay. Jadi bila mak dia, si Maria ni dah datang kat pintu. Mariana pun cakap. Mariono. Si Maria pun datang. Mariana, terima kasih jagakan anakku. Ryan, Christina, come let's go. Macam gitu je. Jadi Okay. rumah you dah kemas. Alright. Tapi dalam situasi ni, Ryan dengan Christina mungkin takkan biasa untuk kemas-kemas. Walaupun you nyanyi lah. Sampai ke hujung tekak you nyanyi. Atau mungkin diorang ada helper. Ya, so diorang takkan biasa. So they will find it very odd untuk mengemas. Okay. So, especially nak kemas-kemas sofa tadi tu, dah kotor-kotor. Dia dah biasa. Okay. So I rasa, yalah macam I cakap tadi, Ryan dan Christina, bye-bye. This is your last time you're going to come here. Macam tu. Tak payah datang lagi. Seumur hidup hari raya je boleh datang. Dah. So you akan tolak the next time. Can I Tapi- put my kids at your house? Oh sorry, kita tak ada kat rumah. Macam tu ke? Yeah, I dah migrate. Tak ada rumah lah. Tak ada Nak rumah lah. keluar Nadi. Atau kadang-kadang dia macam trap you. Dia telefon you. Hello Mariana, Nadi kau keluar? Tak adalah, Nadi penat lah nak rest. Aku hantar anak aku Apa nak buat? Trap you. Trap. Okay. 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 Tapi itu bukan kategori tak bersyukur lah. Taklah, So- itu macam Inconvenient, inconsiderate. tu ada tapi, sikit tak ada adab lah. Sikit. Okay. So, So- kalau tak bersyukur tu macam mana? Tak bersyukur tu macam Dah you tolong, lepas tu tak sadar diri.
Example. Yelah, bila kau tengah tersepit ke apa, kau minta tolong orang. Let's say anak kau in trouble. Okay. Kau minta tolong family members kau. Let's say anak in trouble, kau mak. Kau telefon adik-beradik kau semua. Kau boleh tolong tak? Anak aku is in trouble lah gini-gini. Adik-beradik kau luang masa. Luang tenaga. Luang I mean like Habis duit. Habis Oh, duit yeah, ke kadang-kadang. macam bantu you ulurkan apa. These are all, habis bila one day bila everything dah back to normal semua, dah tahun berganti tahun and all that, something happen to the family yang tolong kau, kau buat bodoh je. Macam kau tak pernah nak ambil tahu, kau tak pernah nak Paling lambat balas. kalau hari raya pun kau tak visit. Tak visit. Itu paling pada tak bersyukur dan kurang ajar. Okay. Ya, tu banyak berlaku dalam adik-beradik juga. Kadang-kadang kau ada abang atau adik yang lembut hati, then kau use and abuse. Kau pakai. Sekali bila satu masa benda terjadi dekat orang tu, kau don't even bother. And the best part is, kau tak rasa bersalah. Betul. Itu banyak sih dalam keluarga. And diorang akan pakai balik discard yang tengok kita susah pun dia bukan nak tolong. Dia tak ingat yang berapa tahun lepas ke, berapa hari lepas ke orang tu tolong, dia tak ingat. Tapi nanti bila dia balik lagi, dia kena susah tu lagi, Dia akan pergi balik dia kat akan you. patah balik, and bila kita tak tolong, dia akan Jahat. buat kita jahat. Yang tak tolong, bila kau tak tolong for the second or the third time, you akan diklasifikasikan jahat. Kau tuduh dia macam-macam, kau fitnahkan dia macam-macam. Banyak berlaku macam ni. Okay. Ya. So, I want to ask both of you. Sebenarnya tukang ask je. I want to ask both of you. Kalau kita tolong orang, kan, adakah kita as a family boleh mengharap that satu hari bila kita susah, diorang tolong kita? I sikit tak pernah harap dalam dunia ni. I sikit tak harapkan siapa-siapa dalam family I untuk tolong I. Kalau diorang tolong, itu adalah rezeki. Okay. Rezeki Allah Ta'ala gerakkan hati diorang untuk jadi manusia. Kalau diorang tak ada tolong, Allah Ta'ala selalu hantar orang lain untuk tolong. Betul. Masya Allah. Yes. Okay. Kita pemudahkan urusan family orang. kita ikhlas tau. We go the extra mile Masa macam boleh tidur lambat, besok diorang ada function, kita malam ni bersusah payah. Sekali bila function kita, tak ada orang yang make the effort untuk kita. Semua orang macam balik, macam tak ada stay back for us. How we feel sih? Betul. Dulu time kau kita tungkus lumus macam gila, bila part Rewang. kita kau tak ada. Tapi selalunya bila in that situation kan, Allah akan kasih you orang lain. Kawan. Normally Kawan is yang your datang. friend. Kawan, tetangga. Orang you paling tak expect dia untuk Ya. tolong kita. Okay. Selalunya I punya family pun encounter macam tu. Okay, so here, kalau for example macam Zakia cakap, kita tolong orang, kita memang tak mengharap orang balas balik dekat kita. Because kita memang nak tolong, itu antara ihsan kita dekat family. Okay, but when something happens to us, kita as human, tak boleh lari daripada terasa sikit lah macam aku tengah susah, orang tak tolong aku. Does this, to you, is this ungkit? Tak. I tak rasa ni ungkit. Dia bukan kita mengharapkan tau. Dia just macam kita rant lah. Kita nak cakap lah dengan kau macam, aku ni mengungkit ke? Aku ni mengharapkan sangat ke balasan? Dan of course lah, kita bukannya Perfect human. perfect gila nak duduk diam. Ya Allah, terima kasih atas dugaan ini. Kita bukan macam tu. Betul tak? Kadang-kadang dengan Allah pun, I mean like you dah rant. Dengan Allah pun you pun boleh rant juga. Macam ya Allah, time tu aku tolong dia sih. Lepas tu bila aku punya time dia tak tolong aku. Then at the same time nanti Allah Ta'ala memang dah gantikan you dengan orang-orang yang you least expect. Macam you cakap ni. You jangan cakap sebab tu lah macam pada pandangan I bukan lost faith in family members tau. Cuma bila perkara atau tragedy jadi, kita boleh nampak siapa yang ada, siapa yang tak ada. So yang ada family member yang baik pun ada. Bukan kata semua jahat. Ada juga segelintir yang baik, segelintir yang nonsense. Tapi memang kadang-kadang like orang selalu cakap, alah kau macam mana pun family tau. Dengan kawan ni kau jangan macam lebih-lebih sangat. Kawan is tetap kawan, okay? Family is darah daging. Sekarang darah daging macam shit. Tak ada apa. Ouch. Betul. Minta maaf mind the language. Yeah, mind my French. But I mean like truth. Kita tengok, tak payah tengok jauh. You tengok hari-hari social media. Orang bergaduh family, adik-beradik bergaduh, ada pasal harta, ada pasal
maruah diri, pangkat, Mak reputation, mertua. mak mentua. Dengan anak menantu. Ya. Adik ipar dengan husband. Ya. So I rasa Macam-macam. benda ni Toxic lah. dia kawan ke family members ke, I rasa macam yalah macam you cakap, you dah tak ada letak any harapan Tak untuk ada. orang Balas ganti balik. balik, Ya, balas balik correct. apa yang you buat dekat orang tu. Betul. So I rasa dia senang cerita bila you buat baik ni. I selalu fikir lah, I pernah jugalah jadi situasi yang you dah tolong orang tu, you dah berhabis duit untuk orang tu, tapi at last you rasa macam serius lah macam gini kau treat aku. Kadang-kadang I just fikir balik, memanglah tak cakap I ni mampu sangat lah untuk macam tak kisahlah hilang 1,000 macam tu kan. Dia macam Duit tetap duit juga, apa. I akan fikir balik, mungkin ni duit yang sepatutnya aku do something lah. Mungkin Allah kata kau bersihkanlah duit ni. Ni actually duit ni sepatutnya kau shouldn't Sedekah macam ke. tu. And memang duit ni untuk dia. You tak boleh question lagi. Okay, faham. Macam tu lah. Memang tapi tak adalah sebaik macam It takes some time for Yes. you to muhasabah and realise that okay lah, mungkin memang bahagian dia, aku Betul. tolong dia. and you macam have to find all these thing yang you dekat sekeliling you, macam as simple as orang tolong you untuk angkat stroller letak kat dalam taxi pun I akan rasa macam Appreciate sweet per. lah. Sweet per. Allah kasih orang lain untuk tolong. Ya. So benda-benda gini, because tak semua orang akan, kadang-kadang you nampak aja orang struggle lah, tak ada orang nak tolong. So bila benda tu happen dekat you, you rasa macam Allah yang gerakkan hati dia. So benda gini yang boleh motivate kita lah. Okay, so buat baik berpada-pada. Do you agree with this? Tak. Kalau untuk family, macam like you say, sometimes you help people sungguh-sungguh. Tapi when it comes, bila you tersepit susah sangat, you minta tolong orang, diorang macam buat bodoh je. Yang orang yang you tolong before Orang that. yang you tolong atau ada family members also knowing that you memang baik hati, orangnya macam lembut. Bila orang susah, you akan tolong. Your family members, your husband, you memang akan offer to help people. But when it comes to your turn, untuk you need help, you struggling, you need emergency contact ke apa, orang tak tolong, is this going to stop you from helping family members yang tak appreciate lah, It's tak not tunjuk. going to stop me from helping the other family members, but that family members I akan ada deadline. It's not that aku tahu dia meninggal aku tak nak datang, tak lah. It's not sampai ke that extent. Because I ada that kind of person dalam hidup I yang benci sampai ke tahap orang tu meninggal pun tak nak datang. So pada I itu too much lah. Macam you benci orang tu dalam, bila orang tu hidup pun dia buat salah ke apa, tapi you tak payahlah sampai ke tahap dia meninggal aku tak akan datang. Means like cut off ties lah. So bila benda tu happen depan mata I macam wow, macam mana you have that heart untuk sampai orang tu meninggal. And before this person meninggal dia pernah cakap macam call this guy lah datang rumah aku dah maafkan dia. But bila dah disampaikan, that guy still the one to Tak come. nak. Even sampai ke hari ni dia refuse to talk about the person. So to me macam yalah, maybe apa yang dia lalui pun I tak tahu. I tak boleh nak cakap apa-apa sangat. Tapi Dia merasa. you shouldn't sampai macam tu lah. You tak akan buat gitulah. What do you think? As for me, kalau I ikut dalam segi marah ni, macam bila-bila I marah, I so triggered about this, I akan ingat I tak nak tolong. I tak nak tolong orang yang tak berbuat baik dengan I bila saat I susah. Tapi kadang-kadang tak sampai hati. Kita manusia biasa ni, kita kadang-kadang macam mana pun orang telefon, first kita akan otak kita nak help dulu. Lepas tu baru kita akan fikir kemudian, dia ni dulu macam tak appreciate ni semualah. Tapi ni benda susah nak cakap lah. As much as kita, I rasa mungkin ini dugaan untuk siapa yang merasa this is your small dugaan daripada Allah. Tapi at the same time, Allah nak naikkan darjat you. That's why Allah put you in this position as a test. So means Allah give you a lot of things which you can help people. Tapi Allah Ta'ala balaskan balik, kasih dia ni jangan tolong kau. Jadi kau rasa develop macam benci tau dengan orang ni. Tapi at the same time, you are fighting your own battle. Macam in future kalau family ada gini, kau nak step up tak gini-gini. Which I rasa benda ni too early you nak cakap tak. Because sometimes bila datang kepada family you akan first nak lari pergi tolong. Macam mana pun you dah lupa tau apa diorang buat, you first nak lari.
But I mean like the ganjaran is Allah yang pegang apa? Betul. Bukan orang. So daripada saat itu memang I tak bergantung harap. Tapi kalau orang in trouble, I akan sedaya upaya I akan tolong. Sebab ni yang diajarkan oleh kedua ibu bapa I untuk apa-apa pun tolong orang, untuk pemudahkan orang. It can be anyone. It can be your jiran, kawan, non-Muslim, semua kau kena tolong. So itu dah instill dalam I. Tapi geram as a manusia, kita ada sifat geram, kita ada sifat marah, kita ada dendam pun ada. Jangan cakap tak ada dendam. Mesti you ada macam ada sifat macam dulu dia ni pernah buat aku sih. Teringat. Tapi I mean like kita selalu berdoakan untuk Allah Ta'ala baikikan diri kita. So supaya Allah Ta'ala erase lah all these things lah. Cuma kecewa akan ada. Yes, kecewa. Betul. Macam once orang dah buat, luka tu parut dia ada. Tapi is how you move on from there lah. So as for you pula Ustazah, what do you feel? Macam will you help back the family members yang pernah sakiti you, yang you dah pernah all out untuk dorang? I think when it comes to family, I rasa I pun tak sampai hati untuk biarkan lah. Kalau memang kita nampak dia tengah susah, dia minta tolong. Lagi kalau dia datang minta tolong, boleh tak tolong aku macam ni. Even though geram, which is like you say, kita human, kita akan rasa geram, disappointed. Even though geram, kita akan fikir but they are family. I feel like as long as they tak sampai tahap kurang ajar, merosakkan harmony of my marriage ke, for example, my marriage ke, ataupun insult my parents ke, I feel like as family, especially siblings, orang yang terdekat dengan kita, kita memang tak boleh cut ties with them. And if possible, tolong. Tapi kalau diorang memang jenis yang merosakkan kehidupan you lah, macam memang these people are danger, toxic ke, memang always trying to ruin your life ke, backstab ke, macam memang harm you, then I feel it's okay to put a distance. Memang okay, never mind. Nanti kalau aku tolong dia, I will get in trouble. So if the help is the orang tu benefit, nothing happen to me, insyaAllah tolong. Tapi kalau benda tu kita tolong, kita pula jadi bermasalah. Macam makan diri sendiri. Makan diri sendiri, affect anak-anak, affect rumah tangga, then you have to think, because you need to prioritize you and your family, yang okay, maybe your family, your marriage, your anak-anak, before you extend nak tolong orang sendiri binasa. Faham tak maksud I? Faham. Because sometimes I hear stories of some people, macam contohnya suami isteri. Suami nak tolong adik-beradik yang maybe pinjam tailong ke, berhutang ke, sampai dia sendiri, isteri dengan anak, tak ada duit nak makan, bil tak bayar pasal nak tolongkan brother punya pasal ke. To me, this one is too much. Too much, because as a man, your tanggungjawab, immediate tanggungjawab is nafkah anak isteri. Then you want to give your parent, you want to give tolong saudara mara ke siapa ke, okay. But you have to jaga your family first. So kalau you nak tolong orang outside and it affects you and your family sampai merana, then you should think about re-evaluate whether sepatutnya aku tolong ke, sampai kalau Consider balik nak tolong ke tidak. Bukan kita tak nak tolong, tapi when you help others, you must remember that you need to take care of yourself. Ni bukan selfish tau. Ini, to me, this is not selfish, and I think Islam pun tak ajar kita untuk binasakan diri demi nak tolong orang. Macam all out kau untuk orang terlalu sangat lah. Padahal memang ada options untuk kita inform them, okay, actually you can minta bantuan kat sini ke. Ada options, bukan kita biarkan dia sampai dia suffer, merengkok ke apa, if there's such a word, merengkok. Ada dalam penjara. Kan? So selagi tak harm you and your family, tak merosakkan apa-apa, tolonglah. Tolong, and macam Zakia kata tadi, kita harap Allah yang tolong kita bila masa kita susah nanti. Yeah. But kena ada limit, jangan sampai merosakkan diri sendiri. Someone pernah share dengan I benda ni. Dia kata dia tak tahu whether apa yang dia buat tu betul ke tak. Sebab dia pernah ada
kira dia baru pindah rumah. So bila dia pindah rumah tu biasalah family members you akan macam, you tak buat housewarming ke? Tak panggil kita ke? Macam tu kan. So bila dia decide after dah 1 year ke 2 years pun dia tak panggil juga family dia. And every time dia panggil cuma panggil kawan je. So I cakap lah, kenapa tak panggil family family, like you pergi rumah diorang lah. Cakap tak. Because diorang pun tak panggil pergi rumah diorang. Kira this is dia punya second home tau, second house lah. So the first one bila dia selalu macam, tak apalah everything buat kat rumah aku, gathering buat kat rumah aku, macam tu lah. So yang the other family members tak pernah panggil pergi rumah diorang. Diorang senyap. Faham? Pindah ada yang dah 2 kali pun diam, tak panggil-panggil. So dia decide untuk, dah lah aku panggil kawan je. Say lah, why you buat macam gitu kan. Dia kata, diorang bila datang rumah dia, diorang akan judge dia beli kat mana, dia spend on apa, kenapa kau beli ni mahal, macam tu. So dia decide, family dia toxic, dah tak payah panggil-panggil lagi lah. Pasal asyik dia je, dia sampai ke tahap dah berkira berapa yang dia akan spend. Kira macam, previously dia all out, dia akan masak, dia cakap akan buat air tu, masak air ni, masak makanan ni, apa semua diorang suka, macam family tu suka makanan Melayu, dia buat macam tu. Tapi bila part dia rasa macam bingit lah. Dia kata macam, aku bukan hadap sangat nak pergi rumah dia. Tapi at least hari raya kau panggil lah anak-anak aku datang. Have the courtesy lah tu jemput macam orang. Jemput, tapi tak pernah. Like the cousins tak pernah panggil. So dia cakap, dah lah. This time aku just panggil. So yang family-family dia masih tanya macam, kau bila nak invite kita pergi rumah kau tak panggil lah rumah baru. Habis apa dia jawab Dia cakap nanti lah. Macam tu je. So dia kadang-kadang sengaja just post saja yang dia panggil kawan-kawan datang. Oh my God. Sebab dia rasa macam people who deserve to come. These are the people yang bila kita actually bukan mengharap sangat pun nak pergi rumah orang hari raya tu, kita bukanlah macam aku nak pergi rumah kau, tak. Dia macam just kau pergi rumah aku, bahasa. Aku pergi rumah kau, silaturahim lah, macam tu lah. Kita pun nak kadang-kadang rasa jadi guest, betul tak? Tapi tu apa dia cakap dengan I, dia kata dia rasa macam disappointed dengan family members dia macam tu. It's not that dia benci, dia still datang macam jumpa-jumpa gitu-gitu je lah. But then kalau untuk panggil pergi rumah dia rasa macam dah lah, tak worth lah. So yeah, I ada kawan yang pernah share that dia panggil ustaz datang rumah dia untuk bacakan macam doa selamat and all that. Then the ustaz like literally highlighted to her that ini rumah baru, it's a new beginning. So actually you only call people that matters to you. So kira ustaz tu cakap, actually you boleh nampak daripada you panggil siapa yang muncul, siapa yang rezeki dia datang, rezeki yang you extended the invitation, that are the people yang truly felt ikhlas for you. So ada family members kan you jemput tak datang. Ada yang kasih alasan, accent sakit. Ada macam you nak panggil dia, sekali hari tu something happen pula. Macam alamak, you macam nak kena call out for kerja urgent ke apa, you cancel. Sorry nanti kita reschedule. Kira tapi tak sampai-sampai lah. Tak sampai. So these are the people yang you kena filter out untuk panggil, daripada dia akan macam kacau you punya mood and you punya aura dalam rumah tu. That's what the person said. Yeah, it's so interesting. I tak pernah dengar benda ni macam siapa yang you jemput and selalu datang, ada people who deserve to be there and rezeki dia. Meaning that person ikhlas lah. Terbuka hati dia untuk dia orang yang macam really ikhlas for you and so happy for you and all that. Macam menyambut you dengan rumah baru, happy to attend to you. Yes. So ada yang macam you panggil pun, sorry lah aku hari ni tak dapat datang lagi, tu lagi ni, alasan atas alasan. Is Allah Ta'ala yang blockkan dia jangan datang. Which dia datang dengan hati yang tak bagus. Ada orang datang dengan hati yang jealous kat rumah you. Betul. Ada orang datang so happy for you. Your house is so cantik. Oh my God, I inspired. Macam gitu. Itu orang-orang yang baik lah. Tapi kita tak tahu lah, kadang-kadang di depan tapi hati lain. Tapi at least dia make effort untuk beradab. Untuk cakap dengan you beradab depan. Dekat rumah orang, betul. Ada yang macam you panggil, tak nak datang out of jealousy. Accent macam, aku tak sambut raya lah. Aku gini lah. Aku macam dah tak kuasa lah dengan family semua nak datang-datang. Habis kau kuasa dengan apa? Kau pergi zoo? Kalau family semua dah tak kuasa, kau kuasa apa? Hari raya pergi zoo. Kau kuasa dengan orang luar. Itu yang orang pun nak tengok juga apa yang, like, I mean like,
kadang-kadang you tahu apa, like this family is orang dia memang sociable family, atau orang dia memang cuma diorang Keep to kawan dengan themselves. family je, keep to themselves. Then orang-orang macam tu pun akan tahu, like macam dia nak jemput you, dia pun macam ada batasan dia tahu. Jadi bila I dengar tu, it was like my first time listening to my friend cakap yang ustaz ni share macam ni. Okay. So daripada situ I macam ada macam terlink dalam kepala otak I macam tentang kadang-kadang rumah ni penuh dengan pergaduhan, penuh dengan orang membawa aura yang tak baik. Actually one Dalam of rumah. betul-betul one of my friends ever advised me to rumah kita kena jaga daripada this type of macam nak cakap Macam penyakit ain ke apa-apa. Yes, penyakit ain ataupun memang yang cakap macam orang-orang sebenarnya tak ikhlas nak datang just to go to your house to evaluate your house, untuk tengok barang you beli barang apa. You need to protect your safe space. House is supposed to be your safe space, your comfort for you and your family. Jadi ada orang memang selesa dekat rumah you and you pun selesa dengan diorang. Ada orang you akan rasa macam you need to pretend. You need to pretend, you need to berjaga-jaga, you need to, you are not yourself lah. And also another thing is to protect your house from macam you cakap tadi ain ke ataupun macam orang-orang yang sebenarnya kadang-kadang orang yang you tak berapa kenal sangat pun. You know, like sometimes kita buat open house siapa-siapa je kan. But somebody has shared with me that we need to be mindful of who we invite to our home, because ni tempat kita besarkan anak, ini tempat kita keluarga, family, husband and wife. So sometimes if we are not paying attention kita tak pay attention to what goes in and out of our house, kadang-kadang we might miss certain things and then kita macam cakap lah, apasal rumah ni asyik gaduh je ke, something is not right somewhere, because we have not been paying attention to how we keep our house. Macam dia punya energy, bukan energy macam you faham kan maksud I kan, keberkatan rumah tu lah, keberkatan, kebersihan and all these things kan. Jadi kita bukan kita pilih orang macam dia ni I feel bad vibes ke apa, bukan macam tu, but I think you all understand what I mean lah. Bila kita kenal orang and kita tahu orang ni ikhlas, macam dia memang like you say they make effort for you, kita jemput dia datang, dia pun jemput kita pergi rumah dia, you feel at ease with this person, as compared to ada orang yang macam kadang-kadang you happy bila you ikhlas, you nak host orang, you macam best lah dia ni nak datang, you macam tak sabar, you nak masak, you order, you tak berkira. Betul. You order tu order ni, you macam nak kasih dia selesa, you on aircon, wangikan rumah and all that. So bila you pergi rumah dia, you dapat the same treatment, you pun happy. Ada orang macam dia nak datang di rumah you, nak macam makan semua, nak you nak best, you macam nak impress dia. Macam dia ni nak datang mesti aku nak kena order full lah, meja semua ujung sampai ujung. Kalau tidak dia akan judge. Orang macam itu padahal is bad vibes. It make you pressured for no reason. Macam pressure, tapi you rasa macam nak impress ini, nak impress itu. Tak payahlah nak impress. Dia tak natural in both ways Betul. You pergi rumah dia pun kadang-kadang rumah dia tak semenggah mana. Dia pergi rumah dia, you pergi rumah dia, makanan tak ada, macam tak senonoh taruh. I mean I bukan expect Macam semua orang tak- ambil rumah I nak makan lah. Cuma I mean like you kalau datang rumah I, you macam dapat makan full. Bila orang pergi rumah you pun mesti ada adat. Ini bukan orang tu mengharap. Yes, orang tak It mengharap. is, apa ni macam Vice versa lah. yes. Macam you tahulah. You tahu kan macam ni semua adat dan you faham sendiri. Betul. Kadang-kadang, Especially orang sekali-sekala datang. Betul. Macam kalau orang dah selalu datang, okay lah hot drink ke apa macam kuih. Tapi orang sekali-sekala datang. And macam you cakap, Sambut orang lah. pergi rumah you sambut dengan sempurna, dengan ada lunch or something. And then when they come to your house, macam tak ada apa-apa. Macam tak sempat lah. Semua tak ikhlas. sempat. Macam tak ikhlas menjemput. Yeah. I think this is another example of macam kita ni pun janganlah jadi orang tak bersyukur. Kita cakap pasal family tak bersyukur. Kadang-kadang kita tertempias balik kat diri kita. Kita tak menghargai orang punya effort menjemput kita. Betul. Orang kalau ingat kita, jemput kita pergi majlis pertunangan ke, majlis open house ke, diorang ingat kita sebab tu diorang jemput Yes. kita.
So try to make effort to jemput orang juga. Macam together lah. Together. Don't just be receivers. Betul. Sometimes you have Ada to memang nak receive aja. Ada hari raya rumah tutup. Pergi rumah orang duk collection. Tapi rumah dia tutup. Tak, orang semua tak boleh datang. Habis lepas tu macam this? I also have this yang you pergi rumah dia baru you boleh dapat anak you baru boleh dapat duit salam. Okay. So kalau dia jumpa you Kat luar-luar tak luar akan. tak ada Oh, kena- you never come my house, you cannot. tapi Is it- masalahnya you never invite us to your house. Macam mana? So macam bukanlah kita cakap pasal duit, tapi Yeah. macam That sis, kind please. of betul-betul. Tapi jangan hampakan budak-budak macam tu. Kasih yes, budak-budak happy. I ada. Jangan cakap lah. Kalau tak nak kasih lebih, kasih sikit. Datang rumah dapat lagi. Macam itulah. InsyaAllah kita direzekikan untuk happykan budak-budak time hari raya. This is all, to me this is all rezeki. Allah kasih kita ada bahagian orang lain. We have to think like that. Betul. Kita tak boleh fikir yang orang nak datang nak kena makan apa ni semua. Alamak, habis duit aku. I don't like to say this. Habis duit aku. Duit tu ada Allah bagi kita untuk kita pakai. Use it for good things lah. Use it to feed people. Use it untuk happykan budak. Use it untuk harmonikan rumah tangga. Use it to give things to your family members. Ini rezeki Allah kasih kita. We should be thankful that we can spend it on other people. Tak payah harap orang balas balik kat kita. Although it's nice to receive also, but at the end of the day, I think Surya pun cakap, Zakia pun cakap, and I also believe the same thing. Kalau kita buat untuk Allah, kalau bila kita susah, kita perlu something, Allah yang akan hantar balik dekat kita exactly what we need. Betul. Tu dah banyak kali encounter benda macam terperanjat lah. Kadang-kadang betul-betul. Macam sweet apa macam tu. Sweet Kadang-kadang to Allah as macam tu. simple as you nak makan benda, you diam tau. You tak cakap pun you nak makan benda ni. Sekali orang lain datang bawa, belikan you the exact same thing yang you nak sangat makan. Macam you macam terharu. Macam, aku baru fikir je aku nak makan durian. Sekali next week ke apa, you pergi rumah orang, dia tu beli durian atau bawa datang rumah you. You know tak? Macam you rasa macam ni Allah Ta'ala punya balas lah. Dia aturkan kita in a way that macam mana pun ada rezeki you juga. What is meant for you will reach you. So kita tak payah risau kita spend tolong orang ke, family ke, kasih orang makan ke apa. Don't be scared that it will just disappear. Bila kita perlu, kita tahu kita minta pada siapa, Allah akan hantar balik what we need back to us. Allah will replace apa yang kita spend lebih baik daripada siapa pun boleh replace. So kalau nak cakap buat baiklah sedaya upaya yang sebaik mungkin. And kalau orang tak bersyukur, biarlah antara dia dengan Allah. Tapi tu battle yang sangat susah. You nak fight. Memang susah. Because kita as much as mulut kita cakap macam, ya Allah husnuzon lah, kasihlah aku jadi. Tapi kadang-kadang you teringat balik hati ni geram. Yes, geram. So itulah macam kita cakap pasal healing kan. Heal the heart kan. Is not easy to detach expectation dengan orang. But we have to learn to do that for our peace of mind also. Whatever yang kita cakap ni macam reminders for ourselves. Untuk diri kita juga. Kita tak cakap untuk family siapa-siapa tau. This is kadang-kadang kita tengok human nature atau kita tengok family Drama. kita pada jauh ke, kita tengok kawannya family ke, kita tengok drama kat TV. Tengok drama bukan just setakat tengok ketawa nangis. Kena belajar, iktibar. Ambil notes. Kena ada iktibar. Correct. Kalau tidak macam mana you nak move on, and macam mana you nak pertingkatkan your life. Every day is a learning journey, you see. Yes, learn from your experience. So macam Surya cakap tadi, kalau orang tu memang melampau, then you evaluate lah you nak tolong dia ke tak. Jangan macam orang yang tak berakal lah. Orang dah pijak kepala, diam step je. you and all. Then you still macam Have boundaries lah. Yes. use your akal untuk menilai. It's not wrong untuk menilai because you are an adult who is responsible for the decisions that you make. When you make those decisions, ensure that you are doing the best that you can. The right decisions lah, insyaAllah. True. Yeah.
Okay, so to all the sisters, please also share your stories kalau you ada with your family members. It's also going to help, macam kita previously pernah cakap, it's going to help all of us so that kita also maybe orang-orang yang before this ada yang dipijak-pijak akan terasa untuk bukan memijak orang lain tapi terasa sikit lah. Stand up for yourself. Kalau orang pula yang dah memijak-mijak, stoplah memijak. Ya, taubatlah korang. Okay, and we end today's episode with Salam sis.